بسم الله الرحمن الرحيم. برای تیجا اف پیغمبری کو دیوی جاره بحث جکین ناویوی 4 جاره بتنت قرآن دایه هاتی، 2 جاره بس ناویوی ات ناف هجمارا پیغمبر دایه هاتی هجمارتن و 2 جاره دی اب کرتی اشارتی هاتی دان بو سرهاتی که مزن اد جیناوی دا او سرهاتی خود هل بجارتی کو بفتا باشترین درس ات مجال خدا بو مروفینی همیه و بتایبتی بو عبادت کرا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بله صحبت ما يفجاري دل دور پیغمبر خود ایوبی بد صلاف السروی و همی پیغمبر بن او ایوب هر جارکا مروفی ناوی گهلت بیتن بیرا مروفی الصبر اد ایتفا صبر السر نخوشی و طنگاوی و نساخیه او ایوب خود اد در حق دا اد بجیتن إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هر کسی قرآن بخوینتن و هندکی لنک چیروکت پیغمبر راوستید و حضرت خود دا بکد دبینت جداهی که مزن اتناف برا چیروکا ایوبی و چیروکت پیغمبر دیده هیا جینا پیغمبر دی یا تجیش قومین و سرهاتی دیروکی سربورا هر یک جوان سربورا ملتکیه ابتنه ایوب تنبت چیروکاوی جلای قومین و سرهاتی دیروکی و نپوی رنگ برچاوه لو سربورا ایوبی نزیک پتر شخصیوی و یا گیره دایبت تجرباوی پتر تجربه کا شخصیه تجربه کا شخصیه بل قرآن پیروز یا ویای وی تجربه بکت باشترین نمونه و گشترین درس السر چه؟ السر راستیا جیانه راستیا مروفی راستیا ابتلاء. معنى چروکا ایوب پیغمبر درسکا سریه راستیا و علاقت بما برچاوت کت یا کو پیتویت ناف براوان هر سلایا ده بید جین مروف بلا و مصیبت والدماهی ادبیتا قصة تربیه نکو قصة حدث ابوی چروکه یا کم قومین و سرهاتی خدای مزاند وید ما پرورده بکد اب خدام بکد تربیت بکد دام بزانین جیان دانستاندنه نل داند ویتن ام خوشبیر بکین و نه الستاندنه و دلیل بوی بویتن ایوبه إنا وجدناه صابرا شهديك جلك مزنا خدي بحث عبدك خبكت بجيت مديت يبصبر مديت يبصبر مجربا او جربان دني او اد جربان دني دا بسركت مادم هويا او يشهجية تاجا خلوده السرسري بيت دانان ببتا نمونه هندي دنيا هبيت نعم العبد إنه أواب. جيان أيوبي نمونك پرمفايا بو هر مروفك بفيت خو بنياست و بهای جين بزانيتن اج ویلاییوه جيان أيوبي تايباتيا خو هيا و اگر ما بفيتن في تايباتيه يعني في خاصيته اب ريزك بچيك كرت بكين دي بيجين جيروكا أيوبي شروع فكرنا يعني تحليله بو نفسيته مروفي و تربيته بو همي انفعالات توي پشتی وی پیشکیه یا مویای ببتا درگه بو بابتی کرم کن دا پیگ و برب جیهانا ایوبی و بچین او ایوب 2 جارا خود سرهاتیاوی بو موگرای و هر 2 جارا گوتی بو خودان عقل و عبادت کرا مفایا هیویا ما اج خود او مش عبادت کرد خودان عقل ابهج مرید. ایوب کی بو و کنگی جیا بو گهدار تیجا الدور في بسيارة 2 چق جيت چن چه برسفت بن بر نت قرآن دا نجید حدیث درست دا نهاتینا ابتنت سورة الانعام دا آیت 84 اشارت که هاتی دان کو ایوب اجدون دها ابراهیمیه صلاف السر هر دوابن آیت امرت کت ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته يعني ذرية إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. هذا نصك أشكرايا وقطعية كو أيوب ذرية پیغمبر خود إبراهيمية اج في زيادتر قرآن چج نسبوي
و جه اول جیای دیار نکریه. زنای دیرو که گلک گوتنا در حق نسب ایوبی داد بیجن بلیاش همیان نزیکتر براستیه وکی زنای نافدار ابن کثیر ود گوهزیتن اوه اد بیجن ایوب نویچر که عیسی کر اسحاق کر ابراهیمیه، يعني تنافبرا ايوبي و ابراهيمي دا چار بابن و هندك بجن ديكا ايوبي كي چار لوطية لوط پیغمبري يان جي نوياوية و لوط برازاي ابراهيمية وكيد بجن هر چا بيتن يا مسوگر او ايوب اجدون دها ابراهيمية وكي آيات بصراحة تبجيت و درباره كابانيا ايوب پیغمبري يكو دي دورة كي باش هبيتن اد سفكرنا جرام بار ايوبي دا هندك زنای دیرو کت بجن او نویا پیغمبر خود یوسفی بو کی چا کروی افرائیمی یان منشای بو و ابن کثیر و چند راسترد بینتن جوی گوتنات بجید جنکا ایوبی خوشکا یوسفی بو لو چیروکا ایوبی پشتی چیروکا یوسفی ادینت اگر راست بیت ایوب زوای کره یوسفی بد ادوید چنه نزیکی 900 ساله حتی 1000 ساله بری بونا عیسی صلی الله علیه وسلم ایوب هات بیت. ابن اسحاق بجيتن ايوب ظلامك الرومي بو وقالك زنايدي الوي باوري كو ايوب خلق دفر حوران بو الشامي الجهة كي تبجني البثنية قمانت دانينا كو ايوب صلافت خده السربن اجوان پیغمبرانا يدكو خده وحي بو هنارتي ودليل السرفي چنده آيات 163 اج سورة النساء دم خده كرامت كتن إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا معنى خد وحي بو أيوب يجي هنارد بو لو أيوب أنبياء إيتا هجمرتن بل تشتي الظانا أوا كو أيوب رسول نبو يعني جنهات بو خاصتن كو غازيا خوب جهينتا تشملتا و تشتكي ظانايا كو همي رسول نبينا بل همي نبي نرسولا ودما بحث أيوب القرآن دا ادخوينين ام چو صحبتتوي ادجال ملتوي و جهاندناوي بو رسالتك بوان ام نابينين تشتي وهزر مكمتكات اوات بيجيتن ايوب نبي بو نرسول بو افابو ايوب اوي خود مدحتوي كرين پشتی ما او کرتی دایا نیاسین پسیارا کدی دهلخین اری سرهاتی ایوبی چبو یکوبوی اگرهنده خود بحثوی بوما وگریتن چهات بو سر ایوبی حتی خود فرمانه الپیغمبر خو محمدی صلی الله علیه وسلم بکتن و بجیت وذکر عبدنا ایوب بیرخو العبد ما ایوبی بینوا و بحثوی بو خلکی بکا ایوبی چی کر بو برصفه في بسياري بآنهيا خوده دي بابت صحبت ما بيت اجفيري بيدا ايوب وكما قوتي ايك جوان مروفا بو يد خوده كرامت گل كري و بو نبوته هل بجارتي اج سنسلة کا پاكو پیروز بو اج هر لاكي و تا بر خدا باي دابيني پیروزه اج لاي بابه و ره داراوي ادگهنا اسحاق و ابراهيمي اج لاي ديكي و ادگهتا لوط پیغمبري دیکا عیالی ویجی هرج دارا پیروزا پیغمبرینیه بو اجمالا یوسف دهمن پاقجو پیروز بو نعمت اجوه مازنتر نینه ایکیش باشناوت خوده وهاب وكي شرزات أزمان عربي أدزانن صيغة مبالغة اجوهب وهاب أوا يجلك هبي أتدت وهباج وكي شرزات أزمان عربي أدزانن صيغة مبالغة اجوهب وهاب أوا يجلك هبي أتدت وهباجي دانا ببرانبرا يا أم بكرديت بجينه بهروا يان دياري اد دنیا دا درنگیت هیبا یت هین خود کرم پی ادگل بنیت خود کت رنگه که برچاو و سر ویا و رنگه که وشارتی و نبرچاوه گهداری و آیت بکه دی چاوا و چندی بومدیار کت ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة دانا خده دو دانا كاشكرايا النعم الظاهرة او دانا یا برچاو وکی لاوینیه ساخلمیه زنگینیه و هر تشتکی دیه مادی و دانا که دی هیا نه برچاوه
كود بجنة النعم الباطنة وكي عقل دارية زانينة باورية تقواية وحتى دماية. هندي رنگي ايكيه عطاء مادي قط و قط نشان باشي و حجي كرنا خود بو خداني نينه. اد حديثة كده يهاتي خود دنيا الداتوية بفت و ينفت، بل عطاء روحي ينجي بيجين عطاء نعمة باطني خود نادته همي كسا نا ابتن الداتوية بفتن. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجيت هجي خود خيراوي بفت دي ات ديني دا شارزاكت. بل هر جارا كامروف چكت بيتن چكوم بيت چگاوا اج خود دیر کت و پشت خو دا راستیا اسلامه اب وی ترازیا راست و درست خلکی نا کشید بلکی دی برو واجی خلکی کشید. البروی او مروف دی یبتالع بیتن ی زنگین و هایی بلاش عقلی اج دینی اج اخلاقی ی شیشتی جیبت. گاوا مالدار کت برچاوا دیوی بیجید یا نزانت ملت موسی گوت یا قارونی انه لذو حظ عظیم بوچی چونکی دست توی ده تجینه اج قریجا دنیای طالع اوانینه نه گوه خو بدنه چا خود ب اسلوبك معجز دیا چیتر بو ما بیجید. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. أذا أذاون يلبرخل كيتشرين ذلك متاع الحياة الدنيا. دنيا اب عربي يعني النزم. اذا خوشيد جيانا نزما اويت نزمية خازن الفان تشتاد جارين بل اوي برل كنار خودي دي وي برل تشتكي ديبت والله عنده حسن المآب. باشي چه؟ باشي آيات قوت قل أنبئكم بخير من ذلكم ارما بو هوا ياشفي چتر نبجم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هر وكي بذي مقارنة آيات دفت نعمة حقيقي البرامة بنتفا داب خوشيد جيانا نزم نأينا خاباندن ما نفت وصاب بيتا هزر كرن كو خدان باورت الدنيا دا ادفت يدست فالا بيت جهر تشتكي دنيا داري بي اد ايتا بريفا برن ام نابجين اصل ات الدنيا دا اوا بو بباورا بيتن نا خد امرت كات كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هر كسك بي انبر خو بدينا باوريا الدلوي الديف كرنا خو دي برخوري اج دنياي هلينت ابتني مدفيد بيجين ونينا وكي خلق هزرتيان دم عطاء ظاهري بيشت اخن السر عطاء باطني. نكا انبوشي هندا في صحبتي دريجت كين مدفيد بيجين هندي عبد خدي تشاك ايوبو خدي كرم ظاهري وباطني دجال كربو يا باطني ما بحث جيكر پیغمبريني عقل داري تجهشتن اخلاق نسب باقج هذا همي هندك جوان عطاءات باطني بون يدخدي دجال كرين ويدي عطاءات الظاهري او يدخل كزرت كان نشانا پیش كيشيا خدانينا ايوب جوان جيه ببار نبو گوه خو بدا في احصائه يكو اهل الكتاب اتسفر ايوب دا اد اينن اد اصحاحا ايكي دا ود گوهزن اد بيجن ايوبي حفت كور و سيكيچ هبون 7000 سريت بازي هبون اد گل 3000 حشترا و 500 جوتت چيلا و 500 دوار و خلام و خلمت كاريتوي گلك زيده بون. وجاف هجمارا چه ات مصبيت بن يانجي مبالغة تتهاد بيتا كرن هندت جهينتن كو ايوب مروفا كي زيادة زنگين بو نبس هندا بلكي هندا كت بيجن او باجر ايوب لدجيا هميوي بو بري ام بحث رفتار ايوبي بكين برانبر في نعمتا خودت جلوي كري و كانوي چوا تصرف اد في مال بوجدا ادكر راوستيانا قديمة هاي ادجل نقطة مهم يكو جلك جارا جلك شما اجبيرا خود بن او جي افايا زنگيني جي وكي فقيرية بلاو مصيبتك خود مروفي بيت جاربينت والدور خو بزفرة يان البرپر تاريخ بزفرة دبيني او فقيرية امتحان فقيرية دا كاتين جلكت كمترن جوان زنگينة امتحان زنگينية دا كاتين و درباس نبوين. دليل ملسر هنده كو زنگيني جي وكي فقيرية بلايا اف آياتيا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه باش هزرت خو ادفي كلمة دا بكن إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
اوه بلایا بو جرباندنه بل مروف اجبیرا خطبتن هزرت کت هندی یب قدره لو خده بردستی وی فرح کری فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ديسا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا نتشو هزرا أو بخدكت هزرك خرشة جه هندية ببتت بيكنين هاي مروف قاوا خده او بزنگيني جرباند دي بيجتن بابو نخده قدر من يگردي ازي مزن كريم هندي حجمت كتن لوا وقاوا بفقيري جرباند دي بيجيت خده جياس نفهم ويبو في هزره مسألة هاي گلك جارت ايتا هلي خستن اري زنگين شكرا خودت كتن چترا يانجي فقير صبرت كشيت منویت از برسفا وی پسیاری بدم چونکی برسف نیاب صناهیه ابتنه دی بیجم نجاح و سرکفتن اد امتحان زنگینی و مالداری دا گلک بزحمت تره اج سرکفتنت امتحان فقیری دا چند مالتا پتر لیبت نخوشیتا دی زیدتر بد دی زیدتر لین اگر هاتو تاویا یب تقوا بی صبر السر فقیری گلک بصناهی ترش صبر السر زنگینیه و مروفك فقيري خرافة حسد لأن مروفك صالح البيرت دتي وبتولين بالضاء فصبرنا وبتولينا بالراء فلم نصبر بوشي چونكي مروفكين خوشي ادبيتا پشكك اج جيناوي گاوا خو اجوه خوشي دا پاش هر وكي خوش پارچكا لش خود دتا پاش اگر تا اوزاني دزاني بوچي مروفت خود نياس هر دم دعات كن كو خودوان اج فقيرا پجمريت اذا مدگهين تا راستيه كي خود بني خو ايوب اب مالي و دنيا داري جرباند سر كفت دنيا اب همي خوشيت خوفه زنگيني اب همي اغراءات خوفه نشيا باوريا ايوبي بلقينت مكمة انا خود مدحتوي كرن و قلت انا وجدناه صابرا مديت او مروفك خدا صبرا ينفرها نعم العبد بنيك باشو چاكا إنه أواب هرقاف اتهمي حالتا دا الخدت زفريتن خده اجبيرا خنابات بوان اوت عجيب جرتي تمينن دم بحث صبر ايوبي لسر نخوشيت بينن دي بيجين عجيب جرتي نبن او ايوبي الشي صبر لسر خوشي بكت دي بصاناهي ترشيتن صبر لسر نخوشي كت إنا وجدناه صابرا نلسر ابتلاء بفقيرية والنساخية وشو ألم ابتنه نا أذا يبصانا هي إنا وجدناه صابرا السر زنجيني وساخلمي وخوشيجي هندي دل خازتن خدي درجه كرم خل بر عبد خو أيوبي فكر اجلاي لاشيو جياني و چو قصيري لنكنبون اي عيالي و وكما برينو كإشارة داي خدي حفت كور وسيكتش دابونه اجلاي مالي و يبمنت بو اجخو اجلاي عقل و معرفت جيوه يبگوتي بو و بسيوية كو ايكش پیغمبرت خدان قدر بيت برانبر فان همين نعمتا هلوست ايوبي چبو اج طبيعة مروفية وكي آياتك بجيت ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى هندي مروفة ادسال بي خدا تشيت قواديت يبمنت بو هذا او مروفة يباوريا قد درست نبيت بل او بدرستي خود بنياصت نب فيرانجيا اتظاني دمي هاتي الدنيا اجهر تشتكي الريس والرسوابو چود دستادان نبو و قفش دنيا درد كويد جي ديسا دست خاليد چتن چود گل خنابتن اج كريارت خو بيوتر اوه دنيا وجا دفن بلندي خو مازن کرن حجي کرن دنيا بوچيا دست خالي توي هاتي الدنيا و دست خالي دش دنيا دركوي و غركي ايوبيا و باشد زاني لو همي مالو ملكتي وي نشيا ترصا خده اجدلي در بخيت اتبجن عيال ايوبي هالروج همي المالا ايكي جوان كومد بون وزادك بوشو برفره تشيت كر و جيت خار و لسر بيتفيا بلافت كر درجهت مالا ايوبي هردم البر هجارو بري و بيتفيا ادفكي بون كسب مراجع نتها زفراندن ابرانجي نافو دنگت ايوبي الدفر بلاف بون و هر جار تي هر ده عيالتوي خارن چت كرو بلافت كر ايوب درابتن ده حيوانا هندي هجمار عيال خو اينتن او كتا قربان ادقوت اذا بيش عيال منفنا نكو ايكي جوان اد در حقا خودي دا
خلطیه کربیتن بی اب خوب حسیتن اب ویرنگی جیانا ایوبی و بنا مالاوید بوری جیانا که خوش و تنا خیزانا که متفاهم و دل نرم و دلووان شکر نعمت عبدینی و طاعت خوده دست درش کرن بو فقیر و جارا و یا اجهمی مزنتر صبر السر ابتلاء بزنگینیه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب جيانوي ومالو عيالتوي همي بو خده بو لو توازنك تمام جيناواندا هبو في دستو داري يعني قيناغا برفرهيه جيانا أيوبي دا چند وكشابو ابتنه خود راستیت زانیتن هندکت بجن 7 سال وکشا يعني حتى عمر أيوبي بويا 7 سال حالوي خوشو برفره بو حتى اوروج هاتي ياتي دا جيانوي هاتي ورگران اج زنگيني بو فقيريه اج ساخلميه بو نساخيه اب كرتي دي بجن عطاءت ظاهري همي جهات نستاندن نمال ما نعيال نزنگيني نترشو درامت مابتنه او کاویا خودان باور پاشی هشتا مصیبت لحات از زیده کرن اج گیانی جیوه کت ایشو علما بردالشی حتی اج سردا بیا کتی الویری او بری ام بردوامی بچروک ایوبی بدین و بحث قویناغا دویش جیاناوی بکین پسیاره که هی هرو هرت ایتا کرن بوچی ابتلا اد دنیای دا هیا اج برچه خوده مصیبتات اینتا سری مروفی بوچی جیانش خوشی و نخوشی پیکت ایتن خیر شر بلندی نزمی خوشبختی بخترشی زنگینی فقیری ساخی نساخی جین مرن اوه چه تکلیه که جیک جدایه جیان جی پیکت ایت لتبلون في اموالكم وانفسكم سنتك حمية خود السر ان یا منویسی بو هرچنده تشت خودویای محقنینه بجین بو بلید پارچه که دا اج آیته که خدای مزن بخو برسواوی پسیار دتن دم امرد کد و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن ام شری و خیرت اینینا رکا بو فتنه یعنی بو جرباندن دا بیت زانین کانه کیج هوا خودان باوریا که مکم و رسول درسته کیج هوا خودان باوریا که لقلقوک و سرو سرویا هر مرک ابدوی به حشت خود انت برداری گواتو گوهداری آخفتناوید که ده هزر که اگر جامعه که خودان باور بیتن همه ده او بیتن و کسی دینه او بدوی بله راستی ویان نه او دیارنا بیتن حتی بلایه که بسر خودانه وی گوتنه داد نه ایتن حتی دا آگیری او محنه که مزن دا نه ایتا صوتن التنگاوی ظلم دیارد بن معدن باش اشگلیش و دغلیت ایتا واویر کرن کاچوا بگوری آگیری زیر اصلی و نعصلی جکت ایتا جدا کرن اد آیتا که دیده خدای مزن گوتنه که آراسته پیغمبر خود صلاة والسر بن و حوالت وید کتن پشتی و تنگاوی مزن اول روژ احد بسروان دهاتی و بوان دیارت کت که اوش قصدان نبویه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب بله گلیبرا مروف گاوا دمک دریج خوشی و تناهی و سلامتی دا جیا دی خوش بیر وکت قدر و نعمت خود اد گل کرین دل نکیم بیتن و گاوا حجم نعمت جاوه مروفی دا کیم بو مروف شکرکا هجی و لایق بو خدانه و نعمت جینا کت جاره که چاوت خوب نقینه و هزرت خوب که اگر خود نعمت چاوش تستاند با و کش گلک استاند دا چی که بیرا خلوان بینه و اوید زندان داد جین و حضرت وان او روژه که بسر بستی بهن خوب هل کشن یان پر خوب دانه جاوه روژه دمت هلیتن اگر یوکی وان بایدا چکی جاره که سر خسته که بده گوه خوب دان نرالت نسا خوب بریرا اوید ایشو علما خوش جاوه رواندی و نه لای راحت ببن حضرت وان او پیچه که خو بیت جاوه الشوه یان الروژه بیرا خلوان مروفا بینه و اوید الروژه همیه پاریه که بدست نکوید بخوتن اوید عقل سریدن نمای و کفتین کولانا اوید در بدر بوین و نهانیه که نهی سرخو ابدن بن پاشی مقارنه خود گلوان بکه دیزانی خود چند نعمتت مزنیت گل تکرین و جابو چی شکراوی نکین مصیبت و گرفتاری و ابتلا اج بیتویت جیانه نه دا جیانه که متوازن بد اگر نخوشیت دنیا را نبان قدر خوشی منت زانی معنی هنگی مشکراوی خدای جنت کر یه اف خوشی داینما بسم الله الرحمن الرحیم برایت قدر گران اد دنیای دا گله کس هنه خود وصا یه بو حس کری
كل سر اجر بلا و مصيبتا بين براشتن دمكي يان گلك دما قنجيا برفراهي و سلامتي جيبت استاندن هر جبو هنده دا بيت جرباندن دا البرچاف بيت زانين كان ظلام تنگاوی جيه ينجي اجون كسانا يد خدای مزن اد آياتا كده وصفا اد كتد بجيت من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ادناف مروفا دا هنده كسنا عبدينيا خودت كان بأدبلن دي بيجي باوريوان السر حرفك عافا كريا قاوا خوشي جهشت دي پشت راست و كيف خوش بيت و اگر مصيبتك هاتا سري دي اتسر چيت و ريخ ورگريتن و دي خو كافر كتن اوه جوان كسانا الدنيا و آخرتش دست داي و اوه خسارت يا اشكرا مروف هر مروفك هبيتن دو تشتا او ابخوة و دورو بريت وينا هندي او بخويا اش دو پارچا يبك هاتيا رح و لشي ام هميد بينين هاو جناكات السباخفين ورحيجي مزانيا و نقد زانين كانت شيا لو دي بيجين ديسا هاو جناكات السرباخفين بلي بذي كفتنا في رحي و في لشي نفسا مروفي جيت بيتن و اف نفسايا ادبيتا جهة تكلي اجبركو نرح بتن مروفا و نلش و دورو بريت مروفي جي او من نعمة يدخد داينا مروفي دا جيانا ويبي اپر بچيت وكي مالو ملكا كرو كيچا و حتى ديماهيه اجوان تشتا يتكوت بتن ادبيتا بت جلك جارا افت هنه مروفي جبير ودبن حتى كو حدكي خو بالحق خود جي بدانتن و خداي خوشبير كت يا ايها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم في جدا بندك الديف مروفي نأيت بردان ودا نفس مال عيال نبن أو پرده يتكفيتت ناف برا مروفي وراستي دا خود قانون خويا حتمي السرما دانا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قانون ابتلاء هاتا دانان او ابتلاءات بيتا باشترين جرباندن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم معنى بلاء او هجاندنا بهيزا ياكو مروفي الكنار خودت زفرينتن مروفي اج غفلته هشيارتكتن تند كس هنا اتدير اج خوده قوات كفنا تنقافيه اكسر الخودت زفرن معنى خو بلاء جي اد حقيقة خدا نعمتك عطاءك خده اتداتوي ويبفت اگر تافظني دب درست معنى وحديث زاني او پیغمبر خود صلاة السر بنت دا امرت كت اشد الناس بلاء انبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلابة زيد في بلائه يجهمي مروفا بتر بلات انا سري پیغمبرن پاشي مروفت صالح ايوب پیغمبر خود بو و الوي سردمي اجهمي كسا چتر بو خود لك حجر لو بخو هل بجارت بو و كتاب خو يا ديماهيه دا كو قرآن ما اتوي كرنو قد نعم العبد باشترين عبد او بو اف ايوبا وكما برينو كبحث جيكري خود زيبتك مظن انا بو سري بردسوي جلك فرح كربو ومالو عيالك بوجدا بويه كرا زنگين ترين ظلامت ويرداري اف مصيبتو ابتلاءك مظن بو خود او بجراندي اوي خل برگرت انا وجدناه صابرا دمكي خود فيا ويب مصيبتك دي بجربينتن دابو مروفيني هميه ببتا باشترين بو چاف لكرنه في جاري مصيبتا ويب عكسا يا جارادي بو اگر يا جارادي زنگيني بتن يا في جاري فقيري بو اگر يا جارادي مالو عيال بوش بيتن في جاري براندنا مالو عيالي بو اگر يا جارادي ساخي و سلامتي بد يا في جاري نساخي و ايش و ألم بل ديسا ايوبي خل برگرت إنا وجدناه صابرا وصبرا سر نخوشيه يا بزحمت ترنينا
اج صبر السر خوشيه ادبجن روجا كي وكي هالروج هر ده عيالة ايوبي الملائكة جوان كومبون وخلام وخلمت كارتوي هميل ناف زفي وسر عردوي شولت كر وترشو حيواناتي توي جيل تشاربون مروفا كي بهن ليچيك بوي هر وكيش بن رانية قرطال بوي ابنك ايوبي وهات چو گوته گوته لشکره که بوش ریگیره هاتن و جیلو دواری تا همی تالان کرن و خلام و خلمت کاری تا جی همی کشتن از ابتنه یج دستا خلاص بویم اوه ایک هشتا ایوب جوی مفاجئه ندر کتی خلامه که دیوی پا عینی دستو داری هات اب لزو بس و گوته ایوبی بریس یک اج عسمانی هات الزویت دا و اگر بربویه و پازتا همید گل خلامه هاتنا سلطن از ابتنه خلاص بویم و یهاتی ما نکته افدو هشتاش ویجی خلاص نبوی اکی دیهات و گوته سی کومت مروفا بسر حشتری تدا گرد و همی برن و خلامتا جی همی کشتن از ابتنه یجی خلاص بویم افا سی و یاش ویجی مزنتر مروفا که دیب هوار گهشتنک ایوبی گوته هر ده عیالت المال فلانی جوان کم ببون بان بسر دهات و هر ده اتبن ومانو مرن افا چار مزگینی ایک جیادی نخوشتر اد ایک دلی ودا گهشتنه 7 کروسیکچ 7000 پاز 3000 حشتر 500 جوت چیلا 500 دوار اد گل هجمارکا مزنش خلام و خلمت کارا و گل زوی و رز و چماجی همیت ناف برا چاو بریادا نمان ایوبی چی کر؟ مگوت ایوب پیغمبر بو و پیغمبرش همی کسا پترت زانن هندی مال دنیای ایمانتا که خودی النکوان یه دانایی چی گاواویا دبت ات بجنجارا که جنکه صحابیت پیغمبر ما صلاة السربن یان جیش چاکت و امته کرا که نساخه بو ظلاموی چوبو و غرکه هشتا نزفری کروی مر گاوا ظلام زفری امال جنکه کار خوکی رو کیف و گرنجین پیشوازی لیکر ظلامی گوته حال کری چیه؟ جنکه گوته اجبره چیتره پشتی باش بهنا خوفدای جنکه گوته اگر ایکی امانت دانا نکته پاشی هاتو داخوازا و گراندنا امانت خو کرده چی کی؟ ظلامی گوته بو زفرینم جنکه گوتی باشا پا اگر تخو عجز کرو تنرازی بونا خود یار کر او چوایا؟ ظلامی گوت واللهی او اش بمروتیه جنکه گوته باشا پا کرتا امانت خودی بول نکته اوی امانت خوی زفراندی و جا صبر بکشه ایوبی باشد زانی اف مال و عیالی وی هی همی امانت خودی بون النکوی گاواهاتی دنیای چو دست داده نبو چو عیال جی نبون خودت چیا نداده بله خودی کرم ادگل کر و مال و عیال دایه نکه خودی ویا امانت خو و گرینتن و جابوشی ایوب خو نرازی کد اد بجن گاوا اف هر چار خبرت نخوش گهشتینه اکسر ایوب چو سجده و سر خو بو مزنی خودت جماند و شکروی کر السر و نعمته في نعمته بل نعمته ما منقت بلاء جي اد حقيقة خدا نعمته نعم العبد إنه أواب يعني هردم الخدد زفريت كثير الرجوع إلى الله كثير التوبة دم خد مالو عيال داي شكر خدير دم خد مالو عيال جيستان دي حمد خدير ود هردو حالتا دا صبر كيشا في جو چو سرهات يوي درس عبرت نبيتن بومروفت عبادت كر وذكرى للعابدين صبر او صبر يلنك صدمة ايكي وكيد حديثة كده هاتي الصبر عند الصدمة الاولى جلك كستهين خد خيروات فيت بلا مصيبتك يدتي داخل توي بزيدة ببن و گناه توي بغفرن بل او اجنازانين خود في چند ناگهيتن گوا صدمة ايكيد جهتي دي رابطن گوتنا كي بجيد يان كريارا كي كتن خدي الخو بغضب اينتن و خير خو بطال كت اوه جوان كسانا يدخد در حق وان دا امرت كت خسر الدنيا والآخرة اد الدنيا دا خسارت بو چونكي مصيبت جهشته والآخرت جي خسارت بو چونكي خير خو بطال كر ذلك هو الخسران المبين ايوب جنكا خو ما نبتنه بمالو بعيال بل سر مالك دي مظنوان هبو دو دلت تجي باوري او باوريا نوح بسر آوه اخستی و آگیر ابراهیم صار کری هر دوکا خل بروی آطافا مازن گرد بله دمک درش پیونه چو مصیبت هشتا لیهاتا شداندن و جار مصیبتاوی کتا لشی
منافت بدرجی بحث و ایش بکین او گهشتی ایوبی کانه چبو یان چابو هرچند اف بحثا به برفرهید کتاب دیرو که دا یت هاتین ابتن مدویت اشارت بدین کو او ایشو علمت گهشتین ایوبی اب رنگی که وید دجوار بون گاف بونه هیلان کت سر تنشته روش بو روژل کیمیه دا گوشت لحلیا هستی لپیتی بو و خود چرمویجی دا بیجی ایکی بودل خوی شق شق کری ایوب او درگه مالاوی هردم البرخلکی وکری نکه خلک همی جه ورافین مابتنه ادگل جنکا خویا خودان باور و صبر کش مصیبت البرجنکی جی مزنتر لهات اگر حتی افرو نخوشیوی یا مالو عیالی بد اوه دردکی دیجی لزده بو ظلام جی لکت نیف مری و نیف ساخ چپ کت وکی ما گوتی اف جنکا خودان باور الدیف گوتنا گلک دیروک زانا اش بنامالا پیغمبر خود یوسف کره یعقوبی بو نویاوی بو و کابانیا پیغمبر خود ایوبی بو لو عجب گرتی نبن دمهینت بینن اف جنکت ایمان خدا اد صبر و تحمل خدا وکی جیایه که سر بلند اد سروان همی گرفتاری را یدکو گهشتینه باوریاوی اب خود قد نهجیا وکی جنکت ما سرخو نوچری و جلک بر خدا ندراندن نه ویجی وکی ظلام خوی پیغمبر دزانی دنیا به همی خیر و خوشیت خواه یا خوده یه بوید دیدته و یه بوید دیجی صینت و جابو چی خونه رازی کد وکی ظلام خوی پیغمبر ویجی دزانی ابتلاء و مصیبت نعمته خودت دتا عبدت خو ید خوشتوی داوان پی بجربینت خیرت وان پی زیده کد و گناهت وان پی جیب بتن لو جنکا ایوبی نکره هوار نگود خود ما چی کر بو تا اوه همی اینا سر من خود تبو چی هو کر و تبو چی هو نکر نه اوه باوری بخوده و مزانیا خوده هبیتن وان ازمان دریجیا ناکد او جنکا بری افرو خودان خلام و خدام دیکا هفت کروسی کچا خاتینا مالکا خاندان افرو مابتنه ادگل کلخ ظلام خوی نساخ و نمری افرو هیو نیا مال بو او چپ کت گوت دم خوشی من تحمل کر مخونوی هو گوتها گوت دم خوشی من تحمل کر و افرو از نمجبورم دوی مال دابم دی چما ویجهی یبو من خوش دیسا نه او جنکا پنان پیغمبرینیه و بشیر ایمان هات بیتا اب خدان کرن بوینا بیتن یا به وجدان بیت گاوا ظلام خو ادوی کراسی دا دیتی دلی ویدا خماوی السر سفکر ملت خدانا بر وی بار گران و اگر جنومر بونا ایک دیواره که پیلایی دجه درست بیت چرا شباو گرفتاری نشن کاری ته بکن اوی جنکا خدان باور دمی دیتی خلک همی یت نیاس و یه ننیاس یت دیر و یت نزیک اج ظلام وراوین دست داکاری اب دسته کی برینت ظلام خود کواندن و بدست دی شول خلکیت کر دا پاریه که حلال بخو و بو ظلام خو پیدا کد ایوب خودان صبر بسنگه که فره و پیشوازی مصیبت خویا مازن کر شاو روجت خوب مناجاتت گل خودت بوراندن تشتکی گلک مازن بو بله نل سر ایکی وکی ایوبی او خودت بجیته انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب لشي ایوبی حلیا بله دلیوی ما بو اشگاو حرکا کت بله ازمانوی هر و هر بذکر خودت گریا خلکی خوش دیر کر بو بله روژا کابتنجی او پین نت حسیا کو خدایوی یه اجوی دیر کتی زمان حالوی هر دم ادگل شاعری ودگرا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب اوی ویانا خود جه خود دلی دا کری چجارا بغریبینا حسیت چجارا هزر ناکت کوی بتنه اگر خلق همی لی ببنا نیار ابخم ناکویتن مادم خود یه لی خوشه ایوب السر آگیر ایش و علما ادهات صوتن بلیوی گلک بخوش بو مانه خدایویه اوه بو ویای بله مادم هویا بلاوی پی خوش بیتن چونکی هر تشتکیش خوشتوی مرووی اب گهیت مرووی یه خوشتویه بلا خونه خوشی جیوید ای لشه ایوبی هر بیشه
ایلش ایوبی هر بشه اب حلیه تو چلید ای ولی بی بله باش بزانه قط و قط تو نشی دلوی اد در حق خدای ویدا اب گوهری الله او ناف بو او نشید بو یا ایوبی دگل خود گوت و ودگرا الدرجیا دم نخوشیه ای پیغمبرینی ای ایمان تو چل خدا نخو ادکی حتی هنده اب هزب کویتن تو چه چیایی که مکم جه چید که حتی بشتن خل بر همی نخوشیا بگرید امام احمد اوید بجن امام و اهل السنه دم بدستت بدعچیا هاتیه گرتن و ایشان نسراچه ابتن السرا هنده کو تنازلش هندک عقیده خویا سلفیا پاقش بکتن نزیکی 10,000 دار لیدان بلوی سر خل بر باطل بدعچیا نچماند پشتی هاتیه بردان اب تأثیرا ویلی دان نساغ بو و کتا برمرنه ایشکا گران بسر دهات کروید بیشتن حتی باب من مریجی من گوهل نبو گوتی آئی اد گوت اگر اس نالین بکم معنی از نرازیبون خل سر قدر خود دیارد کم مروچو و نگوت آئی هرچند ایشویا هند بو اگر چیا یک گرتبا ده حالینت اگر او امام احمد بیتن یهوسا باهین بو ایوب پیغمبری چد بجن او چاپ نالید یان نرازیبون خو چا دیار بکد ایوب پیغمبر بو و پیغمبر بری همی کسات زانن کو ایش چند دجوار بیتن درجت مروفی به زیده تر لیت این ادگل من گوهداری و حدیثا مزن بکن اج سیدای مروفینیه او درس صبر نیشا خلکی دایی پیغمبر خود محمدی صلی الله علیه وسلم دمت بجید ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها نينا تشتك مصيبتك بجهيت خدان باوراكي خستر يك فيب كفيت إلا خود خيرك دبو نفسيد یان ده گناه کاوی پی جبت خستر یک هدی بچیتا تبلا ترا حسب بك درجه دی پی البحشت بلند بی و يجوز عجبترت حديثة قديدة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجيت ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته خو وقت خمك جيبوتا تشيد بتن قهرك تجهيتتا حسب بك او قنها كتجيتشو فيجا چوا بلا مصيبة نعمت نبن كيش ما هيا يبي قناه كيش ما هيا في الدرجتوي اتبحشت دا بلند بن نساخيا ايوبي چند وكيشا هندك بجن 18 صالة و هندك ديد بجن 7 صالة شتوكي سر مروفي يتئشت خو نائتا چاوت مروفي او شاف البر مروفي دبيتا صالك باتو چد بجي بو 7 صالة و بو ايشكا وكي ايوبي 7 صالة ايوبي ادقل نساخيا خو يا جران بوراندين اگر بجن 7 صال بون 700 صالة منع يبتر ادوان هر 7 صدا جنكاوي بهمي هزاخو مل خدا بر اجوه ماله اد چویاندی شو لختید کرده بشتن پار یکی بو ظلام خوب پیدا کد بله هر چا بیتن صبر و تحمل جنکه هندی یا ظلامی نینه جنک استیا و تش خماوی گرانتر لیکری او بو دم خلق باجی رزانی ایشت ایوبی روش بو روژه یزیده تر لیت این او ترسیان هندک ایشت وگر هات بنه راستا کس جوان ناچیتنه که ایوبی خوب سردانجی بله ماکینا بجتن ایش دپریکا جنکاوی ایتوان آخری او هر روز یاد چیتنکوی و دیتا مالتوان جاره چیه؟ رابون گوتنا جنکه ایدی نه ای مالت ما ام ترسین تو ایشید گل خوبینی نه ای مالت ما با چه بکت؟ چرا مایه؟ کتاب تاریخت بجن جنکا ایوبی دو کزی دریج و تازه هبون رابو کزی یکا خوبری و برو فروتا کچا مزنه که باجری دا بخو بکته وکی او وگاوید بجن باروک چند روزه که ابوی پاره کزیاخو ابوی پاره جی قطاند پاشی کزیاخو جی جیوکی رو فرود او پاره جی خوارن چود دستادن نما اینا گوتا ظلام خو ایوبی حالو مسالت من اذنه ما تو بوچی دعایا کش خودنا کی آخری تو پیغمبری و هر دعایا که توش خود بریده بوتا ابجه اینت ایوب جوی گوتناوی طنف بو چونکی بهنا نرازیبونه و بین تنگی جت ایتزانین این سینت خار بس خودوی ساخ کتن او سات دارابدانی تا جنکا خو بوچی
دا چجار دی سقط ناخوید ات در حقا خود دا چونکی گوت دعا کش خود بکه ایوبی اف گوتنا حسب کر گناه کا هجای عقوبه ات بیجن ایوبی گوتش که خو چند سال از یه ساخلم بوم اوی گوت 7 ساله گوت اوه چند سال از یه نخوش گوت اوه 7 ساله ایوبی گوتی از سرمش خودت کم 7 سال از ساخلم دایم بو 7 سال اسرابم هیوی دعا جب کم کو من ساخیت ایوبی گوتی از سرم کم و دعا هنه جب کم یا تشمت خازی الوی دمی ادبیجن ایوبی اف دعا هنه کر او قرآنت نف بر پرد خدا پارستی دا هندی دنیا هبیتن بیتا خواندن ورن دا سحکینه کنه پشتی 7 سالش ایشو علما ایوبی چو دعاش خوده کر ورن بر خوب دانه ایوب پیغمبر بر خوب دانه کنه ادب پیغمبرات گل خوده یه چوایه ورن دا بخود درسه که جه بگیرین و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین بله همی دعا ایوبی افبو انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین بر خوب بدانه اف 7 سال ایوب یه نساخ گاوا نچار بوی ذکر خوار گریتن و بکت دعا گازی یک بو خدای خوب بلند کر انی مسنی الضر مس اد زمان عربی دا پیوکا نازکه معنی رحمت داتن اگر تو دست خو بسر بچیکه که خدا بینی خاره و مالی دی بیجی مسه ضر نخوشیه مسنی الضر یعنی نخوشیک هیدی راحت ابسر لش مدایهاتی یا گهشتی من اگر ایوبی گوته با ایشو علم از خارم گوشت من حلاند از هیرام دای راستگو بید چونکی اوه همی هاتبو سری بلی پیغمبر بویرنگید گل خدای خو نا آخفن ایوبی چروکا خو همیت دو پیوادا کم کر مسنی الضر مارو عیال چو ساخی و سلامتی نما رزق لهاتا برطن کرن ادگل هندشی گوت نخوشی یا دست کریه من پشتی چروکا خو عرف کری چو گوت اگر ایکش ما با دابیتا هواراوی خود بمن هو بکه و هو نکه حتی قائمه که دیر و درش طلبات خدا پیشکش کرد حتی بدیماهی تینت بلی اوه نأسلو به پیغمبرانه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین ای خدا حال من تو یدبینی و تج همی خدا رحمه برحم تری و انت ارحم الراحمین تو برحمی اگر تو ایشی بدی او رحمه جنکتا اگر تو ساخلمی بدی او جی رحمه جنکتا و جا چی رنگی اج هر دو رحمه تو بو من هل بجیری از پیرازیمه ای خدا از یه نخوشم و توی برحمی ابتن دعا ایوبی اوابو و هر کسی بدرستی وش دل دعاش خود بکتن خود اکسر دید هواریتن دی جیابو حلینت فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وصا زي وبكردي كاچا دعايا كرد بو استجابجي يا كرد بو فاستجبنا له امد هواروي هاتين فكشفنا ما به من ضر او نخوشيا جهشتي مجسر راكر ابتشرنك اد آيات قديدة خداي مظن بما وصفت كات اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب خدای فرمان لیکر بخول عردی بده کان یک آوه دیزت خوب بشو و جوخو دی چه بی ابوی رنگی نساخی ایوبی نما جارکا دی ساخلمی بوزفری و ساخلم بو و خدای نعمتا کا دیجید گل کر عطاعات ظاهریت بری هنگی داینه جارکا دی دانه و هندی دیجی لیزیده کرن وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين خود برحمة خو إيشاوي راكر وهندي بري عيال داي وجارك دجي هند برحمة خو خود أفا أدجال كرو داي دا چوركاوي هر بمينة بيرهتن بومروفة عبدينية خودت كان والدرسين داوي كو صدر الجنكا خو بدتن اگر صاحبو خود فرمان لكر خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث داسين داتا نشكتن صد دافد زراف بينا بدت قل ايك و جارك بدانا جنكا خو اوه پیش صد دارافه خود افراخ صد داي دا جنكاويا خودان باور و صبر كش نئتا ايشاندن پشت هنگی چوب سر ایوبی هات خود بحث جنا کریا چونکی او درسا اد چوروکاوی دا درسا صبر لسر خوشیه و دیسا صبر لسر نخوشیه جوی چندهنه هاتا ورگرتن